явоз инҷо буданатро медонам. ту дар ин ҷои баро. آتش تو چی کار میکنی؟ بچه ها این آتش نیست که شما میدانید. با وی نزدیک نشوید. همه شما میمیرید، همه تون. اگر دستت را جنبانی من تو را میکشم آتش. شوخی نمیکنم. این کارا نکن آتش. دستت را فرار. آقا خواهش میکنم این کارا نکن. ببین تو را کسی ویران کرده است. آخرین ما برادرانت را میکشی. کشالی نزدیک نشو. با کفا دهانتان را پوشید. دریا چی شد؟ اینجا کسی بود. من آتش شدم. به گمانم تیرم با او رسید، ولی او بخور شده رفت. شاید او حالا هم در همین جا باشد. همه جا رو کوبید. زودتر به گروه های جستجویی هم خبر دهید. قماندان خوب هستید؟ خوبم رفتیم. از روی پشت بینا یک ماشین به حرکت در آمد. زود او را تعقیب نمودن لازم. تو در محاصره آتش یا شاید نام دیگر داشته باشی. اگر یک حرکت کنی نابود میشوی. تسلیم شو. مجبور نکن که تو را پرانیم. شما ما را دیگر ترسانیده نمیتوانید. امروز در اینجا همه چیز تموم میشود. کراباتک ما یعنی کی برادرم؟ آنها تو را فریب کردند. ما برادرانی توییم. تو سربازی واقعی دولتی هستی. از این بی‌آبرویی مردن را بهتر میشماری. من از دو سر میمیرم، ولی همه شما را با خود میبرم. آتش خانم نزدی ایسته. آتش این کارا نکن. نزدی آتش ایستا. التجا میکنم. چی کار میکنی؟ ایستا. زخمی شده اید. چندان تشویش آور نیست میگذارد.
کسی شما رو ندید؟ дарё маро надид, вале онҳо медонанд ки мо инҷо будем. зудтар бирон. шумо бародарони ман нестед, балки душмани манед. шумо модари маро куштед, падари маро куштед, ҳамсару духтарамро куштед. шумо ҳатто духтарчаи хурдсоли маро куштед. чӣ тавр дилатон шуд ки он духтарчаи хурдсолро кушед? чӣ тавр дилатон шуд? исто! наҷум гуфтам! омода шавед. ба беморхона меравем, қумандор. сафсата нагӯ. аз қатраи хунатон дарё шуморо пайгирӣ мекунад. ягон илоҷ карда ҳал мекунем. меоянд қумандор. зудтар бирон то халос шавем. мебароем. پدر! نه! پدر! با ما حمله میکنم! پنهان شوید! نزدیک میشوند. خیر چیکار میکنیم؟ با طرف راست گرد. سرده سر نمیدیم. شکارچی اینجا خطرناک است. آتش حمایوی. رفتیم. نزدی را برید. زودتر 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 روید. آتش کجاست؟ من دیدم که نوسکر به او در افتاد. حاضر دیده نمی شود.
ба ту гуфтам сарде эҷгоҳ. من دست نرسون. аз рӯи рақамҳои мошинамон моро дар инҷо меёбанд. хавотир нашавед, рақамҳо қалбакианд. инҷо бехатар аст, дастгоҳҳои наворбардорӣ ҳам нест. устод туранро хабар кун, омада моро барад. ҳамаамонро мекушанд. пас нагардед. ёрӣ диҳед, ӯ захми аст, ӯ азнин аст. хоҳиш мекунам, ёрӣ диҳед. ҷароҳаташ дар куҷост? тоза қомандон. оташ куҷо шуд? ёрӣ диҳед, мегурезад, ёрӣ диҳед. шояд файзуллоро ҳамра будааст. мошинро биёр. хуб, мо инҷо мунтазир мешавем. моро дар ҳама ҷо мекобанд. кӯшиш кунед зудтар расед. як одам омада шуморо мегирад, хавотир нашав. аз оташ ягон хабар ҳаст? ҳоло не, ягон мушкилӣ нест. як мушкили дигар ҳаст. ман захмиям. чандон ташвишовар нест, вале дар ҷои ҳодиса хунам рехт. вай ҳатман хуни рехтаро пайгирӣ карда меояд. кори хуб нашудааст. моро аз инҷо мегиред усто? хуб, хавотир нашав. нахост шуморо аз он ҷо овардан лозим. хуб, аз оташ ягон хабар шунидед, маро хабардор кунед. хуб, хавотир нашав. мунтазири зангам. беақлӣ накун оташ, беақлӣ накун. алло, драган. маҳо, ту бояд худатро наметаркондӣ. чӣ воқеа шуд? ман ин корро карда натавонистам. вале ту хавотир нашав. ман аз онҳо фирор кардам, гурехтам. вале як нафарашонро асир гирифтам. дар мошин беҳуш аст. бо мошини ёрии таъҷилӣ аз он ҷо гурехтам. дар маркази истанбул ту ба куҷо мегурезӣ? туро таъқиб карда меёбанд. зуд аз шаҳр берун шав. агар ту ба ман ягон ҷои хубро ёбӣ, маро пайдо карда наметавонанд. ба дигарон чӣ шуд? мурданд? вақте ки ман гурехтам, тирпаронӣ ҷараён дошт. яъне мурданд? маҳо, ман ҳозир барои ту коре карда наметавонам. зуд аз онҳо наҷот биёр. онҳо мошини туро таъқиб мекунанд. мошинро гузор, онҳоро ба дом афтон. аз онҳо халосӣ ёфта, онҳоро ба дом меафтонанд. зинҳор ба даст нафт, маҳо. агар ба даст афтодӣ, чӣ кор карданатро хуб медонӣ. хавотир нашав, ҳамааш фаҳмо. фаҳмо, тамом. рақамҳои мошинро маълум карданд. ӯро ҳозир дар тамоми ҷо мекобанд. ӯро зуд бояд ёбем, то кори беақлона накунад. агар бо наваскар ягон воқеа шавад, ман худамро дошта наметавонам. он гоҳ қаработак ба чашми ман наменамояд. ором шав, муҷоҳид. ба вай чизе рӯй намедиҳад. мо ӯро меёбем. қумандон,
вақте ёбем агар ҳаёти навазкарро зери хатар гузорад чӣ кор мекунем? дар ин сурат ба мо лозим меояд ки файзуллоро наҷот диҳем. чӣ хел қумандон? онҳо ҳар дуяшон бародаронамон мешаванд. чӣ хел онҳоро ҷудо мекунем? чӣ ӯро гузорем ки навазкаро кушад? надиди аблаҳ омода аст ки ҳамаам онро кушад. ӯ дониста ин корро намекунад кешанлӣ. драган хотираи ӯро пок кардааст. бе ин ҳам марги он драгани палид наздик шудааст. ман сари ӯро маҷақ мекунам. маҷақ. ором, хомӯш шавед. ҳар дуяшонро наҷот медиҳем. вале агар рафту оташ ба файзулло ягон осебе расондан хоҳад ё ин ки ягон нафари шуморо куштан хоҳад, дигар ба ман фарқ надорад ки ӯ писарам аст ё сарбозам. мо кореро ки бояд кунем иҷро мекунем. ана ҳамин тавр. фаҳмидед? фаҳмидем қумандон. фаҳмидем қумандон. фаҳмидем қумандон. خانم پروکورور ببینید ما از دیوار تیر یافتیم. یعنی اون از بدن زده گذشته است؟ با فکرم نه، تنها خراشیده است. درست، زیرا در این صورت خون بسیار می رفت. بله، تخمینتان درست است. تمام. تو چی طور آتش شدی؟ یا داری که در کجا ایستاده آتش شدی؟ من در اینجا بودم. این طور تاب خوردم و صدا رو شنیده آتش شدم. اگر تو از اینجا پرانده باشی، تیر در جایی که رسیده است افتیده است. پس تو از دستش یا اینکه از این جایش پرانده ای؟ بله. از کجا زخمی شدنش به ما مهم نیست. مهم به ما نتیجه تشخیص دنکا می باشد. من باید هر لحظه معلومات گیرم. فهمیدی؟ خیر، سلامت باش. بمب نترکیده است. گروهی دیگر حمله کرده است. بچه ها برطرف کردند. خودی تو چی طور هستی؟ خوبم. آتش نترکیده است یعنی؟ نه. مردگان و زخمیان هستند؟ از جانب ما نه. شما چی کار کردید؟ قماندان سمی رو از سرش پراند. یعنی که سمی مرد همین طور؟ بله. اکنون نوبتی دیگر ها رسید. تا لیندا رو نکشم آرام نمیگیرم. کار لیندا دیگر است. شاید درد سر آورد. در این مسئله ما باید پرصبر باشیم. من نمیفهمم چرا پلیس ها با اونجا رفتند. نمیدانم. اکنون از خون تو آنها تشخیص دنکا میگذرانند. تو را معاین کرده میتوانند. کاری کردن نمیتوانیم استاد. میبینیم از دست ما چیزی آید میکنیم. خوب، حاضر چی کار میکنیم؟ با فکرم آنها فهمیدن که سمی مرده است. نشسته در اندیشه‌اند. حاضر وقتی حمله کردن است. از دستتون خون جاری است قماندان. شما از کدام حمله میگویید؟ زخمی خوردکک مگر مرا داشته میتواند؟ از بالایتون ماشین گذرد بد حساب. من تو آنها را نابود نکنم آرام نمیگیرم. تو نمیفهمی مگر؟ نخست حجت ها را گرفتن لازم. با آن بیچارگان زمین هایشان را بر میگردانیم، چون که ناحق کشیده گرفتند. درست. سمی از خودش پای گذاشت. از همان سمت کار را آغاز میکنم. تغییر لباس کرده برمیگردم. تنها نگذار. اول یکون چیز میخوردیم از گرسنگی میمیرم. رفتیم.
بینم از دستتون باز چی می آید؟ назли занг мезанад. ӯ хавотир аст. ман чӣ гӯям? меёбем қумандон. хотираш ҷамъ бошад. гапзан духтарҷон. падар оташро пайдо кардед? ӯ файзуллоҳро бурдааст. меёбем духтарам, меёбем. ту ором шав. ба сӯ ҳоло чизе нагӯй ва беиҷозат ба ҳеҷ куҷо нарав. вайроншавии ҳозима, зардаҷӯш, боднокии рӯдаҳо, харобгардии фаъолияти меъдаю рӯда, турши аз меъёр зиёд, ин ҳама метавонад боиси афсурдаҳолии шумо гардад. оксасид илоҷи дурусти рафъи ин аломатҳост. роҳат гузаштани ҳар лаҳзаи ҳаёт аз интихоби оқилонаи мост. оксасид интихоби дуруст барои рафъи ноҷуриҳои меъдаву рӯда. падар, оташ бехуд аст. хоҳиш мекунам ӯро биёред падар. боз ба худашу ва файзулло осеб нарасонад. иншоалло ӯро бармегардонем. меёбем. мақсади ҳар яки мо ҳам ҳамин аст. ман телефонро хомӯш мекунам. аз ту хоҳиш мекунам, илтимос ором шав. хуб, кӯшиш мекунам. назли бишин. хуб астӣ? аз куҷо хубам? аз ташвиш мурда истодаам. ҳамаш хуб мешавад. оташро меёбанд. ба касе осеб намерасад. шумо оташро надидед? вай ҳамаро куштан мехост. ман ҳеҷ гоҳ он қаҳру ғазабе ки дар чашмони ӯ дидам фаромӯш намекунам. назли ӯ ҳоло комилан одами дигар аст, яъне ки ба худ нест. ҳоло ба худ ояд, аз ҳама зиёд виҷдонан ӯ азоб мекашад. ӯ дуруст мегӯяд. ӯ ҳоло бехуд аст. кӣ медонад ӯро чӣ тавр бехуд кардаанд? шояд бо ӯ дору дода бошанд. дӯстдоштаи худро дар чунин ҳол дидан дар ҳақиқат аз мурдан ҳам бадтар аст. худоҷон, коре бикун ки оташ ба ҳоли пештараш баргардад. илтиҷо мекунам. чизе намешавад. ӯ бармегардад. не, тамос гирифта наметавонам. занг мезанам, намебардорад. ман ҳам занг задам, ба ман ҳам ҷавоб надод. ака, ту куҷо мегардӣ ҳа? бо акаи самӣ ҳеҷ тамос гирифта наметавонем. ҳеҷ кас наметавонад. касе тамос гирифта наметавонад. акаатон самиро ҳоло пурсупос доранд. нахоҳад. полисҳо ё ин ки прокурор ӯро дастгир кард? чӣ гуна полис, чӣ гуна прокурор? бача, ӯро фариштаҳо пурсупос доранд. фариштаҳо акаи самиро безарар карданд. акаи самиятон мурд, нобуд шуд. ту чиё мегӯӣ? ҷиддӣ мегӯӣ? бача, ин кори шӯхӣ аст магар? ӯро зинда ба зинда оташ заданд. не, ба сӯзонидан фурсат нашуд. ӯро аз сараш парронда куштам. бирав. сами ҳоло бо мо нест. ӯ мурд, нобуд шуд. мо бошем зиндаем. чӣ навбати мо расид? чаро ин хел мегӯӣ? на ҳар паррандаро хӯрда мешавад. ту моро нодуруст нафаҳм. ман ҳам хӯрданӣ нестам, танҳо мепаронам. ин ба ман як шавқ аст. мо на аз марг метарсем, на аз чизи дигар. бигир. парронда небошӣ, паррон. ҷоҳид,
инро дуртар гир, боз касе аз мо осеб набинад. беҳтараш ки ба сухани акай самад гӯш биде. явуз, ту чӣ мехоҳӣ? мо аҳд баста метавонем. чиҳо мегӯӣ? чӣ гуна аст? ту исто. ман ҳуҷҷатҳои заминҳоро мехоҳам. ҳамон ҳуҷҷатҳое ки шумо зӯран гирифтед, ман онро аз шумо гирифта ба соҳибонашон бармегардонам. чӣ гуна ҳуҷҷат? ҳамонҳое ки аз они шумо нест. шумо давлат бунёд кардан мехостед. он заминҳоро гирифтед. миллиардҳо доллар равона кардан мехостед. ҳуҷҷатҳои ана ҳамон заминҳоро мехоҳам. заминҳое ки мо аз барои шаҳидонамон ба аҳли оилаи онҳо медиҳем, то ки онҳо хушбахт бошанд. заминҳое ки он ҷо одамон сулҳона зиндагӣ мекунанд. намедонам шумо ёд доред надоред. ба худо қасам, ман ҳеҷ гуна ҳуҷҷату заминро намедонам. ман як коргоҳ дорам. агар хоҳӣ онро ба ту медиҳам. тариқ, ман забонатро бурида ба халқат меандозам. бе ин ҳам марги сами осонакак бод. бубин, боз ту марги ӯро ҷуброн накунӣ. бародар, мо чизе надорем ки ба ту диҳем. ман суханамро гуфтам. ё он ҳуҷҷатҳоро ба ман меоред, ё барои худ қабр биканед. роҳи сафед. қумандон, ба фикрам инҳо ҳуҷҷатҳоро намедиҳанд. дигаронашро намедонам, вале самад метарсад. аз оташ ягон хабар ҳаст? ҳанӯз не, қумандон. қумандон, ман аз гуруснагӣ мемирам. дар ин ҷо як ошхона ҳаст, меравем? майлаш, рафтем. сахт дард мекунад. каме дард дорад, рафтем. قماندان؟ قماندان، من نواسکر نشناختی؟ مرا رها کن. قماندان کی هست قماندانی تو؟ اکا تو چیو میگویی؟ فیضالله التپرمک هستم. نام دیگرم نواسکر. جان جگرت برادرت هستم. اکا التماس این طور نکن. ایستا یک لحظه. چیزی به یادم اومده ایستاده است. بله اکا، مرا رها کن، تو را با آغوش گیرم. اکا، ما باور نکردیم که تو شهید شدی. هیچ ناامید نشدیم. اکا جان رها کن، تو را پزمان شدم. مرا رها کن، تو را با آغوش گیرم. زود باش اکا. تو چی ها میگویی؟ میگویی برادریم همین طور؟ بله اکا، تا دم مرگ. عالی، خوب شد که این را گفتی. حالا من قاتل برادر خود میشوم. دوستانت هستند. آنها تو را تنها نمیگذارند. به زودی آنها هم به اینجا میآیند. من همه شما را میترکانم. انا بعد تو همراهی همه برادرانت میمیری. تو چیو میگویی اکا؟ نه خودم امان به تو دروغ گوییم. نزدی است دوست داشته‌ات. قماندان اردم باشد، هم پدر هم قماندانت است. اکا نه خود که من به تو دروغ گویم. این طور نیست. تو هیچ چیز رو نمیدانی. من میدانم که اینجا چی گپ است. بیهوده کوشش نکن. تو چی رو میدونی؟ تو چی رو میدونی اکا؟ من با تو در یک عملیات بودم. من با تو جانم را باور کردم. تو برادر من هستی. غیر از شما دیگر برادری ندارم.
ака охир ман ҳар кадоми шуморо пазмо мешавам. ҳар кадоматонро алоҳида дӯст медорам. ака ба чашмонам нигоҳ кун. ба чашмонам нигоҳ кун ака. агар ба мӯи ту осеб расад худро барои ту қурбон мекунам. модоме чунин аст, ман кистам? ман кистам? бигӯ, ба ман бигӯ, ман кистам? модари ман кист? падари ман кист? ҳамсару духтари ман кист? бигӯ ба ман, бигӯ зудтар. ту дар ятимхона калон шудӣ ака? падару модаратро намешиносӣ? дар ятимхона калон шудам? шояд ман дар ятимхона калон нашуда бошам? шояд ин ту гумон дошта бошӣ ки ман дар он ҷо калон шудам? шояд ҳамин хеле фикр мекунӣ. чиё мегӯӣ ака? падару модар, ҳамсару духтари маро шумо куштед. ту чӣ дар назди ман сафсата гуфта истодаӣ? мо бегуноҳону занону кӯдаконро намекушем. барои ҳаёти онҳо ҷон медиҳем, ба мӯяшон осеб намерасонем. ту ҳамчунин будӣ ака? он террористони палидро, он драгани разилро қасам хӯрдаем ки ҳамаашонро мекушем. ҳамамон. мо қавл додаем ки онҳоро аз ин кишвар пок мекунем. қавл додаем. ту ба ман чиҳо гуфта истодаӣ? чиҳо гуфта истодаӣ? шумо дар назди чашми ман духтари хурдсоли маро куштед. чаро ту то ҳол ба ман дурӯғ мегӯӣ? чаро ба ман дурӯғ мегӯӣ? мо касеро напарондаем ва онҳо ҳеҷ гуна ҳамсару духтари ту нестанд. хотираи туро дигар карданд. ба худой туро дигар карданд. назлӣ аст, назлӣ. дӯстдоштаи ту назлӣ. полковник эрдем ҳам падарат ҳам қумандонат аст. мефаҳмӣ? хотираи туро дигар карданд. ба худой ака, аз барои худо ба худой ака. ҳушам дар ҷояш аст. шумо хавотир нашавед. ҳамин ки ҳамаи шуморо тарконидам, бозам зиёдтар ба ҳуш меоям. ту хавотир нашав. драган, мо мунтазири хабари ту будем. он сарбози турк бояд чӣ кореро анҷом медод. каме мушкилӣ баромад, вале шумо хавотир нашавед. ман нақшаи олии бе дорам. вақти он расид ки мо адаби туркҳоро дем, мо самиро аз даст додем. ман дигар касеро аз даст додан намехоҳам. ҳамааш бо айби ҳамон явуз карасу аст. вале шумо хавотир нашавед, ба ин кор ман худам шахсан машғул мешавам. сами тамоми пулҳои ба хориҷа мебаромад. мадаро идора мекард. вай сардори даста буд. акнун гурӯҳҳо бесарвар монданд. ҳоло ки онҳо ба ҳеҷ куҷо нагурехтаанд, ман бояд аз паси ин кор шавам. хавотир нашавед. мо ба наздикӣ ба туркҳо ҷавоби сазовор медиҳем. ҷазое ки дар таърихашон мемонад. онҳо пай бурданд ки сарвари гурӯҳро безарар карданд. явуз қаросу аз сустии сами хуб истифода бурд. акнун ӯ ҳарчи зиёд ба мо ҳамла мекунад. ӯро аз роҳамон дур кунед. бо камоли майл чунон адабашро медиҳам ки ҳоло аз он ки ӯ ба дунё омад пушаймон мешавад. мо бояд омода шавем. на дертар аз моҳи июн бояд кишварамонро бунёд кунем. аз ин рӯ бори охир огоҳ мекунам. шояд касе садди роҳатон шавад. шумо чунин одамонро маҷақ карда гузаред. ман ҳам ту маҷақ карда намегузарам, балки мекушам. ҳамаашонро як ба як бо навбат мекушам. маркази омӯзиши кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муосибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва хориҷӣ
خارجی کشور فراهم آورده شده است. آموزش فن‌های دقیق از قبیل فیزیکا، الگبرا، بیولوژیا و امثال این در مرکز با جلب آموزگاران با تجربه و دارای تخصص بلند کسبی صورت میگیرد. صنفخانه‌ها با معاصرترین عیانیت‌های تعلیمی مجهز میباشد. مورد به تاکید است که در مرکز کورس‌های تا مکتبی نیز پیش بینی شده. با آنها مربی‌های صاحب تخصص تربیت می‌دهند.